ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин ҳолаи имрӯза мо якчанд намуди хонаҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумони замин, мошин, хона, квартира, техникаҳо дошта бошед, метавонед дар ватсапи мо суратҳош ҳамроҳи маълумотош рӯй кунед, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Ирӯз 2 августи соли 2024 1000 рубл 122 сомону 50 дирҳам дар бонки Эсхатам. ба канали Саудо ТВ хушомад. инрӯза навор ҳастем. хонаҳо аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдати Ҳисору Регар, Кулобу Ёвона, шаҳри Бохтар, шаҳри Турсунзода ва дигар минтақаҳои туристӣ баҳри шумо беҳад арзон аз 110 000 сомонӣ сар мешавад. Бачаҳо бо диққат тамошо кунед. Квартира ҳам ҳаст, бародари азиз, як акада замини фурӯшӣ ҳам дар кор ҳастай. хулас беҳтарин навор. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ҳамин наворда бачаҳо як дона лайки бепла бизанед, дар канали мо подписатсия кунед, агар ба шарте ки хонахар бошед. навора бо диққат тамошо кунед. эълони мо сар мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин эълони ирӯза. ассалому алайкум дӯстони азиз, мегакамон хонаи заминӣ дар Корай то 4 ё 6 сотиқ замин дошта боша аз шаҳри Ваҳдат тарафҳои стансия ё Телмон мега ё ин ки аз тарафи Ленский район боша мешавад. масъалаи маблағ 100 000 метр мега, боқимондаша ҳар моҳа супоридан мегирам. яъне ки метавонем боз Opel Zafira ҳам дорум мега. касоне ки ҳамахеле ҳамҷоҳо хона дорад, замин дорад, ба Opel ҳам алишам мекунам. Opel Zafira дорем, боқимондаша сум метр мега. касоне ки дорад дар WhatsApp +7 921 бачакон муроҷиат кунед. акара корша бикунед, беҳтарин мешавад. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, деҳаи Зарнисор ё ин ки Энглис меган, ҳамун тарафҳо. хулосига бачаҳо азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ. 275 000 сомон. ана ҳамин хона чи бояд дар ҳол савдо карда шавад. се хона 5 сотиқ замин масоҳат дорад. масъалаи об свет дорад. рақама барои тамос ахираш 3406 ёки WhatsApp 7272 занг зада масъала кунед. як хонаи 6 басе, меҳмонхонаи 5 басе, 2 хонаи нав, як хонаи 5 басеи зимистонаш боз наздиҳии роҳи Калон 150 метр роҳ то мактаб ва райони Кӯйбеша ҳастай. боз муомила ҳам дора. харидори аниқ бошед, муомила кунед. сертификат ва техпаспорт ҳам дора. муомилаи хубам дора. 275 000 сомонӣ, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, деҳаи Зарнисор. ина ҳамин хонара бачаҳо касе ки мехара, ина марҳамат занг бизанен, чахчах карда бигирен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ арзонак. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Ҷарбулоқ. ин ҳамин хонара бинен, просто дам бигирем бачаҳо азиз. об дар пушти хона ҳаст мега. ина агароти калон, гирди хона маҳкам, у тараф барак, ошхонаву анҷомхонаву ҳоҷатхона, дигарош. ана коттеҷи фурӯшӣ 170 000, 3 дар хона, 8 сотиқ масоҳат. ба ғайр аз 3 дар хона бо 6 хонаига дар ин тараф ҳаста мега. барак бародар азиз. рақамҳои телефони дастӣ 21 29, WhatsApp 28 88 ёки WhatsApp-и дигари 78 21 ҳам метавонед занг зада масъала кунед. 3 дар хона ба як калидор. оғул ҳам ҳастай, оғили 8 метра, бания алоҳона кухнӣ дорад. хоб ҳамагӣ мақсад бо нархи 170 000 сомонӣ, муомилаи хубам дорад. занг зад аз номи канали Саудо ТВ чахчах кунед. хулас бачаҳо маъқул бошад бигирен. пеши масҷиди панҷвақта ва мактабда қарор дорад. мактаб ва масҷид мега ҳамагӣ 60 метр
راهشان همین قدر دوره. اگه 60 متر او کم نیست بچه‌ها. اینا همه خانه باید چی در حال سودا کرده شود. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی در شهر دوشنبه طرفای نفتیانیک میگن انا همو طرف. اینا مردم زندگی دارند. دوستان عزیز 110,000 سومانی. 3 در خانه، 2 کمناته، 3 سوتیخ مساحت. رقمای چیگاپ 938 روسیه یکمون یکی +1 901 530 87 91 واتساپ شون زنگ زنین. انمی خانه اینمی حالت نمی سستانی سودا می شود. در آخری کلیدور میگه بانیا و حجت خانه هم دارد. تگی کلیدورش پدول کردگی اب سویتش نزدیک های. همسایه ها زندگی دارند. باز معامله هم میشود. اینمی قکردیان دلشی با کسی که میگیره خداشون با ریمون میکنن زندگی میکنن. با گازا بلوک خانه را ورداشتن. فکر نکنین که سیمن بلوک باشه عزیز. معامله کنین بچه‌ها مصلحت کرده بگیرینشا معقول باشه. از نوع کانال سودا تیوی زنگ زنین. با خدا خواهش مال یگان سوم ارزان تون میکنن سون عزیز. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. کوارتیر فروشی است که در شهر وحدت در دهه گردوب دومی 7 برادرو کوچه اوزناریگ میگن. یکم اتاج خانه خلاص در یکم اتاج 2 کمناته 66 متر کوادرات نی 350,000 سومانی با معامله خوبم دارم. رقمشون 918 دستی یکی 981 دستی یکی +7 993 225 83 04 واتساپ شون پریاموی از روسیه هم زنگ زنین. دوم 6 اتاجه به همه اشیاء فروخته می شود. دومی 6 اتاجه اصلا خانه در یکم اتاج قرار دارد. تمام چیزا قطعی سودا می شود. 350,000 کوخنی بانیا زل 6 متر دارد. مکتب و مسجد و بیمارخانه و اپتک و صدیق 10 متر راه میگه. علیش با ماشین 40 یا 50,000 ماشین باشه میگه. بتن دلش استانی با سوم بتن میگن. مقصد ماشینی 50,000 باشه میگیریم با 300,000 سومانی دیگه بتن. خلاص هم خیلی علیشی وریانت هم داره. نکی خونه پروسه زور اولین اتاج دا قرار دارد. معلوماتی بیشتر بچکو زنگ زنین واتساپ +7 993 از نام کانال سودا تیوی. بچکو پابراتسکی خویش همتون نوار ادوشی دستگیری کنین. لایک شپک پادپیساتسیا شپکش کنین. اینمی خانه ها برای شما بهترین خانه ها نوار کرده می شود. دستگیری از شما شوه نوارای جالب بهترین خانه های ارزان از طرف سودا تیوی برای شما همه وقت میشه باشه عزیز. و میتونیم ما خونه ها را رفته خودمون هم نوار کرده برای تماشابین پیشنهاد بکنیم. بچکای وحدت همینجین این مرمت خونه را بخرین سروشنا. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی است که در ناحیه یوون دهه زفرآباد. این همین خانه باید چی در حال سودا شود. 3 در خانه 5 سوتیق مساحت 168,000 سومانی. 168 باز معامله خوب هم دوستان عزیز دارد. زنگ زنید رقم‌های 301 410 330 واتساپ. کلیدار دوش در درونش میگه. یک خانه 7 به 320 دو تای دیگرش 6 به 320 اب سویت داره. مگزین مسجد مکتب پرابلم نیست. روحی کلون نزدیک خانه 3 ماه شید میگه ساختن شه. خانه کروبکه 5 سوتیق زمین انا همی حالت گفتم بعد همی سستانی سودا می شود. 168,000 سومانی. چیزی که در شما باشه دوستان ویدیو نوار کرده صورتهای کچ اسپینی گرفته روی کنه. خداحافظ. سودا تیوی نواری بعدینه رکلام گرینی کرده فروشته میگذارم. هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی است که 3 کمناته مساحت 3 سوتیخه شهر کلوب محله زرین قول میگن که با نرخ 180,000 سومانی سودا کرده می شود. 075 رقمای دستی. خانه قرار دارد شهر کلوب محله زرین کوه طرف کیتای 4 در خانه. خب یعنی که
چیکار بگم که سه در خونه یا تشابه کلان کنین اگر این خیلی حالت هم میشوده مقصد خیلی وارنت هم دارم سه حجره بود اگه چهار کنی میشه دو حجره ریمونت زمانوی داشتگی یک حجرهش ریمونت نداره کخنی بنیه حجت خونه چخدان دارد باز یک بچکه 5 تونگه هم هسته برای آب خریداری انیق باشین خانه خرای کنکریت نی اینا رقمای دستی 91 زنگ زنه بچه عزیز. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی. خانه فروشی هسته که 4 کامنته مساحت 12 سوتیخه شهر توز دهه گل و بود قرار دارد هسته بچکای شهر توز همیجا باشین در کامنتر نویسین که ما بچهای شهر توز همینجا هستیم اگر نباشین ما دلچی از شهر توز خانه نوار نکنیم بچه عزیز ما دا فقط تماشابین در کار که راحت که تماشا کنه خانه ها را دهه گلوبود شهر توز قرار داد 200,000 سومونی واتساپ شون 5551 ناحیه شهر توز دهه گلوبود پایانی گیدرا میگن هم خیلی جو خلاصه موقع خیلی جوره مو یعنی که معلوماتش نداریم 12 سوتیق زمین 4 کامنته خانه ها ریمون دارن درختانی میبعدی همده هم دارد این همی حالت خلاص چی سودا میشود با مسیحت کده خودتون چخ کده بگیرین شا مگذاریم به نهمین خانه فروشی. خانه فروشی هسته که 3 کامنته مساحت 4 سوتیخه شهر وحدت پسیولکه نوروز بوده قرار دارد واتساپ شون رقمای 22 زنگ زد از نومی کانال سودا تیوی پروست خونه را بینین بچه ها شما دم بگیرین بچه ها این ریمونت ها بینین 230,000 سومونی ده انا همی خونه را شما میتونین چکنین خریداری کنین برادر عزیز 230,000 سومونی خونه فروشی شهر وحدت پسیلکای بابای نوروز حوالی 4 سوتیخ خونه 3 خونگه کخنی هموم در درونش نرخوش 230 باز معامله داره 2,300,000 نه 230,000 سومونی دوستان 230,000 سومونی چخ کنین بچه ها مقصد پرسون کنین معقول باشه بگیرین مسئله لایک ها را حتما بینین کنکرت لایک بزنین همین لایک های باباگی را بجخنده فقط میگذاریم به دهمین خانه فروشی. خانه فروشی هسته که 4 کامنته مساحت 3 سوتیخه محله دوستی شهر بختر قرغن پیشینه در قرار دارد که با نرخ 350,000 سومونی فروخته می شود. واتساپ شان 2228 خانه در وگزل میگه نزدیکی وگزل محله دوستی شهر بختری قرغن پیشینه خانه سروش نمیگه باید چی سودا کرده شود 350,000 سومونی با معامله داره آب سیبت هم داره باز کمتر معامله خوب هم دوستان داره میگه 350 سودای خوب داره سودا را با تلفن مقصد پروس چی نکننده همین زنگ زد پروسون نکنین کنکرت نی خریدارو معلوماتش سودا تیوی خود شما در چه کسای خونده سه بچه عزیز نوار معقول باشه در کامنتر نوار با پیش معقول شی سودا تیوی نایزین 11 هم خانه فروشی. خانه فروشی هسته که 4 کامنته مساحت 8 سوتیخه شهر ترسونزاده دهه استقلال جماعتی پخت آباد 180,000 سومونی واتساپ شان 7006 از نامی سودا تیوی زنگ زنین خانه در رگر دهه استقلال 4 خانگه با کالیدوری فاسونی واسه فوندامنتی مش نیمون مقصد اختگی میگه 8 یا که 9 سوتیخ مساحت داره زمین آب و سویت هم هسته در پیشش بالنیتسا نزدیکی مکتب نزدیکی مسجد مقصد جویی رسند جوی سیروبای آبدار جوی بهترین سنتری رگر 12 کیلومتر یعنی که 12 کیلومتر تا خونه را میگه رزنسا داره خونه خری کنکریت باشه این مرمت زنگ زد پرسون کنین با کمتر معامله بشه 180,000 حاضر شفتیم با کمتر معامله خوب هم میکنه میگه کنکریت نی خریدار زنگ زد بچه میگذاریم با 12 هم خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در ناحیه یوان سوخوز قرار دارد بچک‌ها یوان اینن یکنه نوبنای پروست خونه ها فاسون پروژکت همسایه زورای اینا همه خانه کاروکا چی باید سودا شود 200,000 سومونی میگه معامله خوبم داره این طرف بنیه اوغل اشخونه و انجمخانه
тайёрам достон азиз. 4 комната маҳсулоти хона 6 сотих инами састяни савдо мешавад. хуб 200,000 тесам бо муомила дора. ноҳияи Ёвон совхоз деҳаи Фурқат наздики ҳамин раҳи Калонда хулос қарор доштааст. яъне ки 200 та бо муомила дора. навори Саудо ТВ дӯстон ба 12 дона хонаи имрӯза тамом шид. шумо ба ҳоли касоне ки тамошо карданд то охир аз баъзе хонаҳои арзон бохабар шиданд. ҳамин навор дар ягон хонаи ба хос дил наёфта бошед, номер нашид, навори баъдина худохоҳ бо ҳастай. видеои баъдина мошинои арзон мешавад, тамошо кунед. номера барои реклама кардан замин, мошин, хона, квартира чизе боша агар дар WhatsApp рӯй кунем, бачаҳо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. ҳамин наворда фақат бачаҳо ба хотири пешрафти навор хоҳем ҳамин хонаҳо савдо шавад, ба як дона лайки бепул дастгирӣ кунен. иншоалло лайкҳои шумо навораи моро баланд мебардоранд, савдо мешавад. боқӣ дар амони худо зиндаву сарбаланд бошен. раҳмат ки моро тамошо мекунен. майли хайр дӯстон азиз.